muto. Abanyakigali abantu bamuzi muramuzi yari umwana muto. Urumva arangije amufata ubuzima bwarabutwaye. Umuntu uyu ni umuntu wa kane uguye muri abantu b'Iburayi. Abantu b'Iburayi nibo barabaye gute? Abagabo b'Iburayi ni bivume ku ruhe rwego ku buryo batwara ubuzima bw'abana b'abakobwa bajya kuvana i Kigali. Murabizi umwana w'umukobwa batsinze muri Sweden, umugabo bro, murabizi uyu nguyu yaguye mu Bwongereza, ni umugabo nawe, none dore ndaguye mundebera no kuri kw'Imana. Jesus Christ. Hagira umuntu nsomera mu maze mwumve summary, ninde wapfuye, byagenze bite, uko byagenze ndabibaha mu maze. Thank you gogo. Jessica, fungura mic yawe. Somera abanyarwanda. Diaspora Reveni Ngari ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubabajwe no kubamenyesha inkuru mbi y'umunyarwandakazi akaba n'umunyamuryango wacu Umuhire Jeanne d'Arc witabye Imana, yishwe n'umugabo we. Bombi bakaba batuye Tiene, simpazi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba uri mu buruhukiro mu gihe tugitegereje amakuru arambuye turi bugezweho na polisi. Muranyishe. Turi bugezweho na polisi, turakomeza tuyabagezaho. Twabasabaga kwihanganisha umuryango wa Jeanne d'Arc, gahunda zindi zikiriyo n'ibindi bikorwa biteganyijwe. Turakomeza gukurikirana amakuru neza, tukabamenyesha twese nk'abadiaspora Reveni Ngari twihangane.